ông con mơ một tàu sập PCX ní ní chiaประเภทmột tàu PCX series tiệp này hay một tàu ní vì chợ pra tàu đồ về hay nhiều cật ấp đắng cật có ban đêm chạy xa lâu chợ pra tập bục nằng trang tiệp lâu bài sẽ đâm pha thì tao lâu phong này tao không biết á bảy ở nè bảy cái chọn phong pu tao không bắt xong cái này mình mặc được bay cắt tờ bù thì bay ao mọc tiền đi ngon đài nè bà gói lâu nhầm điệp trầm đọc đồ ở cật anh em nhầm đã thông mấy chuồn cật tăng dần nồng vào rồi gặp PJ nè hay này dương thua năm mươi sạn lại ní có dương thua đại phục nhiều cật có mong ở dương thua năm cật ấp đâu đây cứ cật thua ở đây được cái đô ta chỉ kiêng dần nồng chỉ kiêng đã bảy này đã bảy on cho mưa những bọc trên quảng cáo sẵn ta hàng nông việt đại hàng cõi nông việt thuần vật nào đấy con bạn này ở chẳng sầm lập lương mà tô PGX đây nhom ở ban điệp trong phớ nên những ban cầm mong màu hỏi anhนี่คือจีเพลิงทำไมได้ยอมกับมองหมอของผมนะvà haiนี่chiaสนมเพลิงสนมจีเกียงอาจารย์เวียสมเจียองค์ปอนั้นนี่คือchiaสนมเพลิงอาจารย์นี่คือจีสนมเพลิงซินสำนักอย่างทำไมนี่คือบอไทยvàบอไทยtại ở zin thì cho ngờ ngày nay nhưng thơ video ní trong chạy lên chun bong pon như chìm xe pon á mà cho ngờ xong chia sẻ đã bong phóng video ní cứ bong riêng pon để tập tại chỗ riêng hay năng bạc thay ok cho ngờ ngày nay cứ chạy chìm lên này đăng tiệt tô năng chạy cái tay khăn ca mơ snom cho kiêng ní thà mơ giống mấy mình đang thả bỏ zin mơ giống mấy mình đang phần lố phần ai ok từng cho dương coi dương mà mưa ngọt nè dương mà mưa mật ở chật ngọt nè đó bà khi chẳng bằng phone là chẳng nhâm chạy em lấy tiện tàu nâng và chạy cái tê ở mưa từ lời chỉ kiêng ai nên kiêng xin bà chẳng dương thuế được bay cam pia thà mà thầy dương được tinh chỉ kiêng xin sắp được pia kia vô ai mà ói dương ở chạy mới dương cái thà là bỏ con ai bỏ xin được nè được cái thà này chẳng đó chẳng videoนี้ใจเลยสำหรับปนออกเนี่ยเอาบาดเอาบานใจมือปีใจติตรงกลางมือเพลิงสินจังนี่จะเกียง PCX นี้บาดจังยังมือกับอะไรนี่นะบาดหลายนี่คือจะพอนโลบาดพอนไทยแต่อัดซินเตะเอาเป็นซินแก่เตะจังหลายนี่วิเมียนวินเอาลงสะอาดนะแต่บ่ยังมือพอนซินนะยังมือพอนซินนะเนี่ยcái nhéนี่cáiพอนโลคือแบบหนึ่งนะcái đặc biệtจะเกียงซินนี่xin viên miền ở nhàแบบนี้นะviên miền lạiยังจะนำโอเคจังยังมือหลานนึงตั้งนาไอ้บองโอนเซลตกนะบาทเสียวิดีโอตกมือมีเตียนนี่เลโก้ตัวไหนนะโอเคเลโก้ตัวไหนđã soใส่นี่เซนี่คืออัดเมียนโดยพันซินด้วยนะโอเคจะนำมือหลายนึงนะโอเคจังยังมาพันซินโอเคเนี่ยพันซินนะพันซินกี่ดะฮองดาcái nhé đãฮองดาhayเลโก้เกเนี่ยđã stand line và hayไปไปรวมมวยดับไว้นะโอเคบาทเลโก้นั่นยังใบสเกอร์กับบ้านnàyก็là hồng đaนี่มากับบ้านนะปุ้ยออกมาแต่ยังเป็นอย่างซินด้วยนี้อันกับใบเลโก้นี่ของนี้นะออกมาแต่ยังเป็นอย่างนี้ซินมอได้แต่อันนี้บอซินจับหนึ่งมาโตแต่เป็นอย่างเป็นอย่างซินถอยมอกลายจะใบเลโก้ของหลายนี้คนแต่ที่เราจะสังเกตฮองดาด้วยกระดาษมาสแตนลีย์ตัวไหนมอสแตนลีย์ตัวไหนมอฮองดาตัวไหนมอนั่นก็làบอซินจำนายพันไอพันไทยธรรมดาจังเวียนเมียนใบStanley hay gọi lấy cột để thì chẳng á và hay cho này nhưng mơ pi cho nhân tơ đang hay 710 xây thì miền cả lại xây không nhiệt tiết tôi xem xây tiết để không nhiệt phần tay nhưng mơ ta cả lại là sầm khăn áคือcả lại piนี่và lại ní phần ai ăn miền tế phần xin miền thế đấy hay cho này lấy cột từ ní và lấy cột ní phần ai đã pe lấy cột phần xin là คือ đã so แบบนั้นนะของดา Stanley បាទโอเคអញ្ចឹងសម្រាប់เตะโตนึงบใจกันเตะมือจะเกียงซินนึงจะเกียงไอบอกมาโต PCX สมจูนปนนึงนะคนโปนตั้งออกเนี่ยให้ก็สมมาเชียร์ไซร์ราคาอธิบายมีหมอโชว์ไอ้สมมาเชียร์ไซร์บ้านให้วิดีโอนี้พองได้คือสำหรับใจจำเลยจูนปนบ้านปนกันกรอยบ้านจังสมออกคนให้นี่คือเชียร์มอโต้ได้ยังโกรนึงเรียบจำประจูนจุดเหี่ยวคือยังดอกปรับพองทาปัญหาเอามอโต้ได้แบบใบคือยังบาเรียบจำให้อ้อยให้สำหรับบางปอนตรากาสนมเพลิง PCX
សេរីទាបនេះខ្ញុំមានណាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានណាគឺខ្ញុំមានលក់បងប្អូនអាចកំងខ្ញុំបានណាអូខេហើយកាត់តាប៊ូហើយនឹងអាវអីគឺយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយនេះកាត់តាប៊ូនេះកន្លែងបែកនេះនេះកន្លែងបែកនេះយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយហើយកន្លែងអាវក៏យើងធ្វើឲ្យអត់ដែរអាវដែលបែកស្នាមខ្លាំងហ្នឹងនេះមើលនេះត្រង់ចំណុចនេះឃើញទេពីមុនវាបែកកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងខ្លាំងបែកចំកន្លែងថតឲ្យចំចឹងណាបាទឥឡូវយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងមិនមានអីទៀតទេគឺវីដេអូហ្នឹងគឺសូមជូនប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលមកក្រោយសូមជួយ Subscribe ជួយឲ្យមេដៃ like ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំផុសចូលវានឹង alert ចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងសូមខន្តីម្ដងទៀតសម្រាប់វីដេអូនេះគឺចែករំលែកដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយបាទដែលមានបំណងចង់បានចំណេះដឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ